A sada molim predsjednicu, u stvari molim dobitnika, samo izvinjam se malo, mogla sam i naočare da stavim, ali nema veze. Malo kada mi je koleginica rekla, pošto sam imala i naočare i ovako sam trešala, kaže, je to dobro bio? Molim predsjednicu žirija publike, gospođu Natašu Kinić, da saopšti ime dobitnika zlatne kolajne publike, koja se zove Siniša Gašić. Žiri publike imao 5 članova i ja nisam imala težak zadatak. Svih 5 članova je glasalo za Milunku. Još jedna medalja za mi. Sad da sam ja još u liku Milunke, ja bi sad plakala. Čestitamo, Milunkin je rođendan danas 125. bi bio. Kad bi bio? A sada molim